REEBAHINDUGIRE ne kushyikiweho Kakoba Institute Rutagarama n'ababaria Stint Hardware. Nubuhoro mjenzi wanje ha program nakwakira ha TV West ha program REEBAHINDUGIRE kandi rukutishibaho bagenzi bitu abakakoba Institute Rutagarama bari hardware n'aba Alpha Products. Izobere nakwakira umwanya ogwa Kajara district ne yantungamo kunka kuturu kushuma hansi ntuzo mu Runyamunuka town board kandi kasera kahansi baketi hurro. So turiyo maka ga Haj.Hussien Kahindi omushubuzi mukuru mnonga wa mwani kandi obaze kureba ibintu binji mnonga byarabiremo ebiru kwiga iyo waza kumutega amato. Reka mwakira ha program bitomutebe kanisa debate commission. Nakushemerwa Haji nyakira nyabu yanyenzire ngo tubanze tukumanyeje tumanye izina ryawo mbwijwire tumanye owanyu henyini n'abazire bawe nabo tubamanyo. Amazina Haj.Hussien Kahindi ninzarwa umwami n'umucara Usman Kahindi. Umwanya ugu nuhunzarirwe kandi abazire banje Yesu nkineho umundi jakatwarwa kunka nabona umwanya ugu nubahangarire. Ubu kagabozirwe ryari kazarwa umwaka guruko mu Rwanda nkagana mushanju. Nkagana mushanju. Nkagana mushanju. Kahatar hari mnonga shko yinebireje byenje byona nyokana nimwango yo mugurusi. Humura. Ibireju ni kirugiro mu cika. Namuze yakabona rumuto. Okay. Mbwe n'umuntu mpindutse kusheke kubazira. Naye nkashatata. Okay. Mbwenu ubu wabire no kura tata wa wogwe embera y'obutunji no bugiga na business nshi akayemerira. Katarukubi kandi akaba tinkajya ngo akari umugiga muhanga munonga. Abuka business yitwashangire nakora itwagira kuzarwa akari umubaji. Nangwa itwakurire arwo umubaji w'ubuzi. Nawe akarumuke kakurakurana yabumbaje wenti. Mwe n'umurumo gwegwa tata wanje akahangara ari umbaje no kusyahi yarugira umagara genseje. Echo ncuma isanguye umwe mukakurana muri nyama nedishaha nugumazuma. Okay. Nyama akatari na mushuma akagitweza nkuko arukwenda nkuko twagenda. So mukamura y'abana akabanga hi abana kagerezeho abukuba bana shime kuba yasigira abana 2 bo mukazomwe nko mbakazi nkabana. Okay. So mbweno muri ebyo wija wazo mu ishomero ninga washaraho gukora tarakarumo kasho akarumo twakora tumuyamba konka kana akunda ngo ashomese. Yese bizubakaye byingi tukaba akabayenda ngo abana beye bashoma tukaba tugize mu ishomero tushoma nkabandi nuko two. Mbwenu wija washomera mu ishomero ki? Ishomero nashomera Kemishego Primary School. Neshango mu change cy'avuye. Hariyo mu Nyamunuka Trading Center. Then kuwaraga Kemishego. Naraga Kemishego aho akaba tukuza kumara P7 abazire bateka Hussien. Ya Kemishego nayo. Ya Kemishego. Abwo abazire rukunda munongo umwanya gwabo. Nyonko muntu nganta kwe nashomereho konka umuzi yakana hakuna Hussien ya ibatandika kugira abana. Niyo nabasize kuza mukashomeramo senior yakana nkajimarira. So kuwahirize senior yakana ho watora hi. Nagizagiza ukunku sente zikaba nka family mpango zikazatandikire kumuremare mamu. Naza hunko muhaya ayintu intarabasize kumara kunkana bwa nyuma umubye nijana agira nto ahiyampsya nimbasanye biseho mazumu nankahura nagira ukwikiriza dinezere kumuteza pressure nyayishiriza nakomaho inakomere.
mbwena aho ko kirwa umwana muto w'umunyeto muto nho watandika kukura wagira uti mbwena mu gurustinchi mu Rusya watandikira nkahi wakora ki bimwe byabira yine bintu akaba ayine akafamukeye kakimunonga kiyabira banakumira mwente zeyizo kubaga no mwitu batwine mwente 3 zahakaza zitu zakunywa amate umurungo rwiyorwe naho mu rugo niho nagiringwa akagiza kinyine niho nabase kutandikira kwinge nyanya nahurira mu magizi ganye gajya mu mpinge nyanya ninyija kubaho kuruga kare na kare ko twire no manya kuhinga no manye bintu byawe kantara munafu kandi namagizi nkaba ngina gukubasa kujya mu mpinga urunyanya rwiri mazima ndwihe mu rusente so otandika mpinga amashaga abigari yahunga ku sendimiro yanjye biri mu yonjo enyanya zera zamazire kwera umasharura gazo yantwunka nko umuntu ninkundo bushobozi na nombi nabire ninshoma kamase nkabanje kora muje iyi mantu no bunagikora je ruhanga mbase mbumushobozi isente zarugira umunyanya zikanzingana nkachiko kwijuka je zikaba zirenka miliyoni 1.10 umurundo gwo kubanza uri kusharura inyanya zikera mununga zayera zitaruhumbwire bwa Christmas zabona katari kuna bintu ari box yenyanya njana ni box za sabuni njana ni box za Pepsi za Pepsi zo kunyunya Pepsi gupore kabane kitambura nazi packets bya sweet nke mwene kuko kumanya cyakare ko biri mu nduka nkaba mbitebekanisa hamwe mukashinje kanje omuka nchirugayo mbitebekanisa ate sente zahererukire nzanya munuka mu trading center ndona mwakaju mbitebekanisa ntandikiraho nuko watandikira otyo so omukaduka kawo ko ine mukamadara higijwire maduka gakabwe gatakizwire wabukuba kunayihirohuwa izenju mwenu nka kapite yabenere barebeka nko mu maduka uzaguraho ka minzani berinche bishiminzane eji mukamba numwende yaki minzane yo kupimisa ibintu by'abantu ko buhunga shukari so buri omweno weduka customer karataye umuduka umupimere kintu akirebereho ayirebere ngo yatwara kiro so kabere requirement kugira ngo boine minzane ati mwene bisigara bice kunkati maraho kuna bitiremu byagumana burabura kacho mu madara kabaka riteru ngarika impingo gundo musiri nabwo akaduka hakagumaho nkinuka nza akaduka kanje hatikari aka umusiro gwa kabiri gwija gukizuza nabwo gwayera nko gukubanza nayo nagiye kureba nashanga nagire duka eduka ryabiri rya riteru ndeba ryatandika kubera rya wholesale ubupuru karunkwa nko mwaka gwa inkazihinga 92 umwaka gumwe nkaba nagire aha wholesale byacendanisha ezona ne sente zenyanya aho zinkozanterira maryo ubusigaze nkajya ntikamburugemo nareba ngo naza kwibisaho kureka abana bonkanye naho batubanje bamwe naba babire babasikurugaho mu ishomero bwa muzeyi kumugendera kubi ngera abana be nagarramu abo wakwata mukono babi nabindeba binubwenge angera ntinyo nakomera hintaku nankani ntabugiri akangera be nakwatereho babuge so ogumizamwo utyo kwatara barumuna bawe ukora business oguma mu duka yawe ya wholesale and retail kunka no bumwe ndukutambiriza nko umuntu umwana wawe ari umubaji abamwe bacishangaho muzeyi yanyeta ati zo wanankugure yinti narabukugubisemo hati nkumuntu wabayine ka capital nakicugumana ikinyongeza amamani na n'umurimo gwa muzeyi mbwenu nshakoro gutaha munsi yo
Mbwenu herera hina neduka na hati niyo cyo no ukora ninga makuyagumire ne gazuwa na n'ubusente ndukubona bukankanta kagizire bizubu nayo gomba munonga mushubura umwani abuko umucangumu umwani nico ikintu ikirinke cyo kureberaho cyabashije abakuru ikibabintu bakorera mu kasente kabo nkibandya haduka mbaningurana n'umwani hato cyuguro gutaye nkigugura ngo twara cyoma ngusa ngugusa so wazo umwani iwe tuwaguhinga ahubwo nkantaka guhingire kunkahi nagumire ne ngazuwamu natandika kugura ibanje byanje abo kugira ngo umwana kana agurebera mu akakoryo naguma ninguhinga no manyiso gw'umwani ukakuhereza sente kugira ngo ugure ne banje none banje binyene ni sente z'umwani oyi ne banje nkabingahe banje byo naza kubibara ne bimwe ne binyaba mazumu kwiyaho nimbasangire ngo ati nkebyapa ebimwe binyeneho amataka mbanyine hekta mbasa kuba nahikize hekta nka 50 abo ko bafamu yunka rumu hekta 28 not acres ati nebindi nabyuko kuza kubigiterezana bye hato amashamba ganje gumwani hato famu yero muci famu rumwenti uru no muri sawamani byo nibyo birabirugira umwani ugunkwinga na no gunkushura so mweno mwana go wisha nimba numunamo mazumu so mwana go kwija watandika ryaro guhinga umwana ugwe ahi nagirire ibanja nko mu rukumu rwenda 9 na mukaga aho nkabanye kurasaka tukumwana buri kabanja kinagura nkakurasaka tukumwana ahi nashanga katukumwana kari nkareberera kabonera hato bumwe bya business bikiba bingendire kubi nshoro mu mwana gwanje ushanga utimferiye nibizubu nkaba ntabyine bya school fees mani tunguka mu poransio mpaka nitsha tinkagaragaganye mbwenu nitshaha umurumo go rukora no kushubura umwana conka atari ikindi cyo manyanko mushubuzi w'umwani kana dati ni manko muhinji wagwe uriwo muhinji kandi omushubuzi hati n'ubuhinji nkabuteka ragiskeru abo kuba hati ubuhinji nk'ubwanje nkarastia nsharure nshaho 500 z'umwana hati ni expectinga n'ubugwabe abo kugira ngo ibiti byongeye gukura nshaho urushanju inza kuzishoroma nedshaho kiriyo no shemerwo mu bintu ebi ikiriza tumureho kandi nyera kumanyisa ngo Kakoba Institute Rutagarama no mwanya muronje mununga ubwo mwana wa rukushemerayo bit kandi uguru kutwongera muna cash on program wiji